Ovako je izgledao prilaz plaži prije. Celofana cigareta. Inače idilično mjesto. Idemo malo čistiti Korčulu. Šta ćemo drugo danas? Sad ćemo vas obavijestiti kako nam napreduje to. Ima endemskih vrsta boca, tipičnih za ovo podneblje, ugroženih vrsta, vidiš koliko ih ima, sve su se samo ovdje nasukale. Stiropora od ribarskih kutija ima još više. Možda nađemo neko blago. Blago bi mogli naći, da. Sreo sam neke lokalce koji su rekli da i njihovi susjedi bacaju boce kroz prozor kad prolaze, kutije od cigareta, čikove i tako dalje. Međutim, nije naglasak na tome da lokalni ljudi čiste. Čovjek bi svaki trebao doći pokupiti svoje smeće, a ako vidi neko smeće, onda bi ga trebao uzeti. Po statistikama uzimamo u sebe svakodnevno putem prehrane i pića oko gram plastike. I sad ako kažu da svake godine čiste, kako čiste? Ako čiste. Ovo nije svake godine čišćeno. Evo nas na pola puta i ovako to izgleda. Ovo što vidimo je više manje drvena građa i naplavine. Evo ovo nam je još ostalo. Čujemo se kasnije. U 9 sati Ana, Vlado Sarajlija, Vlado Bog i ja, nas troje smo uspjeli napuniti 40 punih vreća. Dakle, većina smeća, otpada koje smo danas našli i koje nikako ne možemo očistiti do kraja je upravo ovo, a to su ribarske kašetice rađene od stiropora za kojeg znamo da je možda i najštetniji, nikako se ne razgrađuje ili jako sporo, a jako brzo se mrvi. Otprilike oko 40% svog otpada kojeg smo našli pripada Albancima, a ostatak, vjerovali ili ne, htjeli vjerovati ili ne, dolazi ni manje ni više nego od nas samih. Kako to znam? Pa zato što ako uzmemo bilo koju od ovakvih boca, onda ćemo na etiketi pročitati HR, uvoz za Hrvatsku, sve na hrvatskom, uključujući cijenu, povratna naknada 50 lipa i tako dalje. Tamo u daljini je znak, piše parking 30 kuna all day. Dole s druge strane piše ležaljka, toliko i toliko, kajak pola sata 30 kuna i tako dalje i tako dalje. To je točno onaj turizam o kojem mi govorimo. Sunce, more, ležaljka. Ovo je eklatantan primjer zemlje slučajnog turizma. Mi ljudima puštamo da odlaze na plaže sa 32 šprice koje smo mi našli slučajno u onim sitnim komadićima. Ko zna koliko je njih uopće dolje? Bezbroj valjda. Na prvom mjestu smo definitivno mi ljudi krivi, odnosno oni koji bacaju. I mi koji ne radimo ništa. Na drugom mjestu bi definitivno rekao da je odgovorna država jer ulaže spram ovoga što ovdje vidim nikakve napore da ovako nešto i prevenira i sankcionira, ali i uleti kada treba i kada se takva katastrofa dogodi. Na trećem mjestu bih rekao da dolazi tek jedinica lokalne samouprave koja očito ili ne želi ili nema kapaciteta da provede kvalitetne akcije čišćenja svog terena.
No da ne bude ovo crno, plaža je čišća, puno. I zaista se nadam da ćemo se u buduće držati svi ovog pravila da kad god dođemo u prirodu ili na plažu ponesemo do prve kante za smeće 3 komada plastike, metala ili bilo čega što vidite da ne pripada u prirodu. Molim vas, kada to radite budite i oprezni naravno, zato što ima jako puno šprica i dosta opasnog otpada, na puno toga se čovjek može porezati. Međutim, to nas nikako ne bi trebalo obeshrabriti da ne učimo i svoju djecu da čiste i sami mi da ne čistimo.